Umentri rang ba ke jelau konrad kia sang ma menta ke sini ke arpulai trik ujeleu arjar arpundreu ulo pelong ya ke jingelang jong ke Meghalaya Climate Council State Guest House taragar na ke bentaban kemi ya ke jela pakan penkre ya ke la jing ya dapat ke but jubab ha ke bedai pat ke jingkta na ke El Nino baladep ya tulpa ha ke te ke jingelang ladan ke Riau Champang na India Meteorological Department Meghalaya Basin Management Agency Public Health Engineering, Agriculture and Farmers Welfare Department, Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department. Hakate kejing lang lai kran pang kejing kami banyak ya kejing pandapana bayade bat kamar yang ya keberatip kum ke El Nino. Ke El Nino kedai kejingwan kejing kelah ha kesundang kabala penlong ya ke Duriau ba Pacific Ocean pekan kluj palan. Ha India kejingwan ke El Nino ka ketabat penkelah ya ke rukom long kesundang kentop ya kejing selap kejing terkong benek Islam kejing ja Bashir Khay jong kesun berang bat kejing ketak ya kerep keriang bat kimarpo kendau. Ha katai kejing elang leban jur lor kejing pendan kamban penkrek bat temu lupa kenang men penduna ya kejing ketak na kino kejing ja Bashir Khay jong kemariang kibalami ha kabede bat ke El Nino. Ulang ba ke sorkar kedai ban penkrek ban penbet hadian ba kejing sniu kalajia. Leong ru ba kejing klut jang keduria ha kebayade bat ke El Nino kala ban keta ya kejing slap kerep keriang kimarpa kendau kekot kekia upat ba kejing wan leng shop ke bor mariang bat ke kamai jakpo ke sorkar kala depan bena ba kat ba ke El Nino kala keta jan keleng kijaka hendrai da ba penkre bat tip kubor syapang kejing long jong ke mariang ke Meghalaya Climate Council kala bisyar banyak halal ke rukom ha uslap kejing pelang ba ke kendau kejing dan ke kendau besngem bar kejing kan show ya ke hakeleng ka jela. And let us know now what we as a government must do in order to minimize. So again, I use the word minimize because we really don't know how the impact will be. Minimize the impact of what possibly we could see. Simple things like, if the temperature is going to go way above certain level, then how it's going to impact agriculture, and what we have to see. If it's going to rain less, then also will be impacted, and every other sector wherever we feel that there's going to be a major impact, forest areas, The idea is to make this climate council as the task force